Te kan ka video enang ila da ban register ya ka ya downline ya we downline sumudur na pila da register te pinyo I ka tu ka email ba I register pinyo naka Tyrus pe kan ni hang ni la pen hang ni ka naka Gmail la pilok naka Gmail apps jong fi kan ni ka message hang ni pila yo te pile kum no hang ni nang kong haban verify ya kan ni pile ya ka tu pe Tyrus please confirm your email te hakatu kas ngi don ki bom la ban login na markim pat confirm ya ka email hang ni te hang ni pila yo iba kan ni ka message hang ni pit kan ni la yo I hang tu te lengba kan ka message pilaban login lada pimpat confirm pinom la rabat login te pihaban confirm so ya kan ka email ba piyo nang ni chu nyon be hang tu te pin sayo kan sa confirm pe lada ngapres hang tu kan yai pe hang tu ka tho te confirm te kala confirm te ndak la confirm pilaban login mentara ka tu ka email ba pila dang sudah register te mentangin login ya ka tu te ngala de register ka tu te ngala confirm ka email mentangin hab login te don baik itu kita join tumai pihak ban boot ya katu ka video ban engkong katu ka bangasina kum ban register tenda pila da register kum ban login nang ni kum ban confirm ya ka email swa ba pin login pihak ban confirm ya ka email lupi lang ba pin laban login hang ni okay te ngan pedap ya ka email hang tu dengan buat password dengan sa login te hang tu pila pendap ka email ka you jong fi te login tapi I login successful save password te hang ni pi la da register la da register page menta ka kerteng jong alami yang tu marsin da register ka kerteng galak pa hang tu ki ba register kani hang tu la login la da login jong firu pila I menta menta register kamut kan pau kum tu ban kong hang tu akle du te pe ki bon ki ba join man kasngi tu menta kasngi lain ngut gitu ba join te pi tila pen hang tu tengin le kum tu tengi ku aban activate ya kani menta pila da register kum ban log sumudor baik kani ka de jong pi ku aban pi ku aban activate ya kani te pila akan ka finance sumudor pi pimdon ai hang ni ka kamun pimdon ngi habdon sen ya kan ka kius ndir bar withdraw sorry licenses pilih ka tu ka licenses te hang ni POI te hang ni ka tho da ka ration te kumno POI da ka tho da ka ration hang ni te ko aban kan ni ba pin kala ba 50 pre hang kamu da yuang tu pilih hang tu te POI kan ni ka translate jaka English te reserve your seat for 10 QSDN kamun ni haban activate ka ID mo ngi haban activate ya ka ID ya kan ni chipeu QSDN kamu la jan long chipeu dollar tamai khat bai dollar kan be sumudor khat bai dollar tengi ngi kwa ban tip kan nu kan sim tarai menta men shwa ngi activate tang khandai spa menta tarai kan sapoi khat arspa e ban activate ya kan ni ka you ya kan ni amar men shwa ka dollar kadang ridor menta kala he kamu kala he kador ngi haban sibun te namar ban naka Binance ka sim si dollar jan si dollar be la jan menta kala sim si dollar ban transfer dolar te shanu ban transfer dolar shanu ru kasim si dolar te kala he tang kataru la jan long sispa te kamu ta kadau kala kam he wa bai join te men tangi ko ban activate hangi kumnu ban activate hangi pi press hang tu press hakani hi reserve your seat nama sumudur ada pila ada view tengi press hang tu reserve your seat te hang ni kapen I enter your ID te hang ni don kam ka ID nang ta ka ID send kani thought send a request to your node for the amount of QSDN katungan sahi kaifi click send request and open your code to confirm pe hang tu te ladang ile kum ne kan pin ikum no kani don kami haban bot yakini ki step hang ne ban activate ka ID nang kong tingi haban register ya kani ka ID hang ne ni haban enter ya ka ID jong hang tu te nang nu ban yo kani ka ID kani ka ID nang tu ka kani ka QSDN kum nu ban yo kani ka SDN kan sabataya fi menta kas proses ka step mo ndai ka proses hoy kum no ban le ka tin kasi te ngan pen ifi kum no ban enter ID nang no ban yo ID te pidon kam ya kani ka Q wallet ban activate hang ni sumudor village na kani Q wallet kani pi haban register pi haban sign up dangbon empat don ni rena pring jong fitarai bala register ya kani ka Q chain ya kani ka Q chain wallet jong kani ka Tyrus kani ka ba jong founder hi te namar kadon kani ka Tyrus kadon baro la ka jong ka system kumnuban ki kadon la ka jong ki apps ma ki apps ban kumnuban activate kumnuban send ya kini ki dollar kum ta ter tenung kong carai bun ki bakwa ban activate ya ka ID jong ki haban don ka tu ka Binance lani ki apps ba pila ban pedon kam kum ban $10 okay te kitu ba bala nang ban $10 ka suk ya kitu bompat nang ka fi tarai ba kumnuban $10 nama kidon ki video sibun sa ka YouTube kumnuban $10 na ka Binance te hang ni ka video ngamla pan penting namarkan sa jrong palan dengan pen ifi sumudur pila don dolar haka Binance te hang ni pilih hang ni ki wallet ni haban sen ka dolar hang ni ban activate te sumudur ni haban sen dolar hang ni enda pila develop in ya kan ni pilih haka ni ka wallet pio I hang ni haka ni ka wallet pinyo I ngala sen ngadon hang ni pra dolar
ngadon hang ni pra dolar men chuang asen ngasen chipeu te kawan tang pra hang tu te mentang aku ban thet kan ni ka de kai TRC20 ka TRC20 POE kan ni TRC USDT ERC20 te ka bang aku ban don hang ni ka de dekan ni ka yu dekan ni ka T dekan ni ka Tron T dekan ni okey aku ban don ngi ko ban thet dekan ni Tron USD TRC20 okey pej bahaga jing perang ni pi bakla USDT TRC20 te ngaku ban yo ya kan ni ka dolar kan ni ka de dolar chi dolar ka de chi USDT kamu kaya rangkat chi dolar USDT ka jo hi si dolar te kan ni ban yo ya kan ni hang ni akan ni ka Q change up akan ni haban sen ka naka Binance te simu dur ngala dep sen hang tu te ngaku ban activate ka ID jong fi nong ko ngaban te dolar chona ka Binance nong kong ka step chua ban activate pi haban don Binance nang ta buy ka dolar na Binance sen ya kan ni hang ni okay ya kan ni ka dolar hang tu akan ni te kumnu ban sen hang ni ngan pen fi pe simu dur pi le nang tu no wallet le nang ni na home hang ni ha home POE kan ni ka home ni hang tu home na try ten nang tu te pinyo iya kan ni hang ni ka kan ni batho hang tu QSDT swap okay te pilih nang tu te na hang ni POE ka don kan ni ka buy okay buy hang tu POE kan ni ka buy hang tu buy kamut ni haban thet ya uniu QSTN ladang ngila don dolar hang ni ngila ban kala chau niu QSTN okay ngila ban buy direct na ka Binance ru direct hang ni ngila ban thet okay QSTN ni USDT du hi te kumnu ban buy ban yo ya uniu QSTN ni USDT hang ni te hang ni POE ka kaung send a request to your node for the amount of 10 QSTN chipeu USD don kam chipeu kamut chipeu dolar te hang ni